Cháblin na hen chuir Tiberdarn deir le bring lóda íhálaí le cús an nómtaí dearnacha de chlé cenis finóir na hÉireann. An deir seatain na seo bhfuil an darn ag chéile sa stád céine ag lethe cenis fe na hÉireann. Raid le fearnóg íhálaí de takeíocht an chaunté te hirdómh sileháil a chréibh na hÉireann, nuair a chur a gcóras an Tiberdarn deir le na bring lódaí a ríist. Bhí Brian Tyres is Cal Mór a gaith chuinnig de chlé cenis bhí díaltamach chlé cenis fe na hÉireann ó Niels.com. Nes brise le bucht an teargáin in os cynna clita agus táige. Ober bhar ístige Samuel Farrell ach anad bhartaíocht a top arnas go dúta. Conor Doyle, chlóirach an ish. Ach a rís Corvin á bhrú John Tevlina. Ón Tevlina tá scríní á bhólisteach. Hawk an hart. Doch crit agus bhí me chuna rá tá an atmosphere comá sa bhí mé chluithe riamh an seo leis an slua a cadam ar scóraigh scríní an sin ceap me gur an seans cáilte aige nuair a chas sé an tíomhile ach féachar seo Ilan chóg dhéir thar an tresna tríadór. Nes brecin capna teachta an trosa sin an Butler agus áda go díola cén ar a prin féidir ó sin ó Donoghue tá seachtar chóla gan McCarthy. Well, Puck Ericsson tá ar sa Sean Stack. Beidir sa capna McCarthy a bhóigh fiadúireach dúmpateisteach. Bístrach ón cinnte. Bístrach an agus ní léon áhairs faoi sin an cinenne ceartúnta ag Sean Stack. Darragh McCarthy a fuair cúil ó Puck Ericsson níos tuisce sa bachtas agus tá Kelson nada a hálinn against Darragh McCarthy. Mar a dúirtún sin a bhríon neadathe go hálan aige ach rinne thóir an iireachta is stoppan sin mí á ceart an sin ach anna cheáman sin. Agus iad dá brú go hálinn ógaine go duine. Dan Burke a bhí ar aus an láidearnach cé go bhfuair scríní grad an lecht na himara sin tean captain dit ó Dan Burke. Corvin dulsa chance. Ránig Gravinche Ferramach agus tá santamáinte go Ciarán Foley. Tá sé sínta chomá á fuair sé buile déanach. Fuair sé buile déanach an sin ní dóilm go bhac an réitúir é ach sin an fear atá ag coolú siar agus ag tuairte ar a good Dan Burke nuair a hagann sé mac go Lord Park ag lurig an sliotar. Caithal English caite siúgan i Conor Martin. Dírig lehecin de ghailta hénig an gluach fachtaige. Ciarán Foley ríist fuair trícinn de féintíí gan a chorfaís a chéadla. Tá tarna ceann an sunnaige. Cétáil an út. Smach ag Conor. Tá sé cúig bhéadar a seasca ón gól. A fiochan cé háistig. Búirteisteach an tugadí Barry Egan. Smach na go deasca Egan. A lehéad a féinte de ímáile. Anna gháil san airige Caithal English an trosan, se chun Foley, agus tá trí cín a ríist in uige Marion Chevin a chorpaí. Ceann gas seoltasteach an san agus tá scríneach an cín ar Padge O'Dwyer. O'Dwyer má tá a fnacht leis. Steach an sáile Spain. Fós ina sellh agus é fachtanis. Ige Conor Doyle agus tá ceann puinte hanas an trastáin. Ille fear gear. Búirte go deasca san an Butler. Miller féhrú an trosa machcaní Caithal English. Butler cóngracht an Tevlina má tá. Sin á mistig cearttas na Teberdeg an a féinte. Deis na dibredachan is dollar nún sé. Daly, Rigney Gebrew go Cruig, agus an Toten Brisha Fachtensá, William Paper Fachta, Targa Dain, and the Cathal King. Dan Bertlor Porca, Egu Volley, Anna Hana Karaka, Beran Gliffa. Well, the Hawkshire Tamalina, Dinner, but score a goal to Tamala. Putachan Keenig, Rigney, Tasha Shoe, Lesha Tap the Stacks of Fire. Token Sinish, again Dan Burke, short the Stack again, Captain. Laro, again Shula Spricker. Nish Tommy Nachmur La Ballig, Trident Tarnala, and counts on Schulterstach, Barry Egan and Turnock, Erin Shonestein, August Tarn Cool Factor, and Vertfire Cohen, Fiatagay Gone Stack, Stacks
Feice sin ó Rigney and sin tuach a rís agus is tócha go raibh sé ag torthaoin scór ach Egan leis héin an Culboire tháinig amach beidir go mbeidh áféile gur tháinig sé amach a cadé mar scór. Seachún is Butler mar lágrán. Beidir nar a bheith nach 5 seconds ach Sinan Butler in áman chátar in is sin na timpirte go ha ceiliúra. Bhí gá leis an cúl sin go hibredáin an sin ar a bhris an slitar tá an lús ag a bheir sin agus cadé mar tríoch an sin clip a tanmh a cháil an atá anseo gan an tróna. Puck amach tóca. Brisha all organ side Lee Kavanagh, Adam Daly. Fibru agus gadíocht to get bar. Nish Martian crushed the Buscal to Varna. Oh! Caution Stewart the Holland and Dunbar. Well, nach tróga bhí sé bhí scríní tíomh leis rinne sé rá a héin torthaoin cúl bhí an ceart aige bhí sé ag teachtasteach sa lór an sin cadé mar ruthach a rís tháinig sé an brú ar na cosantóirí agus bhíos aige go mbeadh seans aige féchan seo an flic deas isteach an sin an lús atá acu cadé mar tríoch. Ach níl sin sa. Jack Collins. Stachan sa Oberden Scum Martin éis takean I bheith le cúpla to nús agus tá an count an búilte go trína de. Fachta leistigh de sód. Bheith seo Alex Kavanagh siarn sa agus Brown Collins sa ag Collins Spain fé hénig an snipper shot go trína de. Agus tá íháile háiseach an bua Rory Kelly tá rowan aige Rory Castina faointe hénig ó Rory Kelly agus tá an pléballan chuircha ar a spátas tuigeann siadanis mar a darnaíonn níróid go bhfuil an taicse dieta agus an diaidir riamh is an íháilí curry in éireann at GrahamO'Neills.com. On Baptiste again, Leo O'Connor. To all my friends, you'll find your way. Some summer night, I hope I see you again. 2 years ago, your hearts were broken by a last-minute goal. But you people are not called the faithful county for nothing. At under 17 you learn lessons, so at under 20 you give lessons, and you gave some performance here tonight. Looking up lately, the moon doesn't chase me no more. To lose 2 All-Irelands 2 years in a row and to come back, we've set out this year to put the wrongs right. And I think we firmly nailed that down tonight. It's not easy, but we're working our way back up there. And I couldn't stop smiling like the whole way home. It should be when she read out all she'd written. To all my friends, you'll find your way. Some summer night, I hope I see you again. We're a very proud county. We've gone through very lean times, and look, it means everything to us. I think you can see that when you see 20,000 people from a small county. It's a quarter of our population. The Offaly crowd, we feed off them, and when we're under pressure, they get us going again. And when Tip came out us there in the second half, the Offaly crowd really got behind us. We've been talking about it the last 10 minutes, pushing on last 10 minutes, because it's where we fell short the last 2 times. Without shadow of a doubt, our 16th man blew us over the line tonight. Oh my God, the words can't even explain the joy. To be knocked out in 2022, come back 2023 and lose, and come back here again to win against Tip in Owen Park. It's just absolutely incredible. It'll be like Mardi Gras above in Tullamore Oh, tonight. my friends, you'll find your way. Some summer night, I hope I see you again. Oh, my friends, I'd love to stay. Some summer night, I hope I see you again.